Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puapa cerita lut. Nyu hayu tat mulut dia ceh Hayu tat ka mulut dia ceh. Melansi tengku-tengku mendakwah, melempah hayu ka melempah hebat ka. Bahkan yu ba anak murid, yu mendakwah, yu khun kasidah kegok. Yang nak cinu cuba fikir dia, pu kasidah yang kagi yu ba anak yang kagi karang-karang yang berat mageh. Kagi karang-karang yang berat mag, yang pukoi mag, purute ulama-ulama su laknat tilah tu. Dan tengku-tengku haram jadah la elam. Kagi yu atu panggung anak mit, giyu jak khun kasidah. Pu kasidah pukoi mag lagi-laginya. Menyindir tegok. Trok bak kekak nabon naru. Aci ni cuba fikir dia cedera dengan ulia jenius. Lon memang lon penghina ulama su laknat tilah. Lon memang penghina ulama suhu, laknat tilah dan penguasa zalim. Baik coba-coba dengan Nabusi. Kayu mendoa dia. Yang kali lon hina. Dan hana masa lon lakem bak si mudi mesra laknat tilah kafe mi jakrong bintik-bintik muka yang pahala ribanya. Harum bagi lon lakem bak binatang tuha bintik-bintik muka. Yang kali di bawah fitnah atas lon lian bajil nyan ton 2015. Hingga tonyo mantong merajalela bangsa Aceh yang ba fitnah hati lon yang tuduh lon merangkapu. Hai lom dipertanggungjawab yang berat madi. Hai lom dipertanggungjawab yang kena di bawah fitnah hati lon. Yang lubena dosa bangsa Aceh baik dipertanggungjawab le silahap laknat tilah mudi mesra kafe mi jakrong yang pahala riba. Namu fom. Namu fom. Harum bagi lon. Lon lakem bak binatang tuha bintik-bintik muka yang karab bayar tanuh kan. Harum bagi lon lake doa lake harum bagi lon. Hana masa lon lakem bak binatang kafe mi jakrung laknat tilah yang pahala ribanya. Yang kau munafik jihan tilahap laknat tilah yang kau munafik. Berangka banjir ke tuduh ke lon, berangka banjir ke fitnah hati lon, namun saboh bukti hai kabuktikan hati lon. Hai kabuktikan. Kapakat ulama-ulama zalim laknat tilah ke yang kadang-dong bak pintu penguasanya. Kayu mohon doa. Terus kena bak lon. Kayu mohon doa. Lon hujah ulama suhu laknat tilah yang konton 2013 nyo. Ton 2008. Kalon hina perti binatang-binatang mesriban yang kadang-dong bak pintu penguasa. Alhamdulillah golong pernah gekabulkan doa-doa perti kaum murtad dan kaum munafik. Ke abusi. Golong pernah. Maha suci Allah gitu so yang lon hinanya. So yang lon hujahnya. So yang lon caci makinya. Yang lon caci makinya dan yang lon fitnahnya. Kon urung malim. Kon ulama. Dan kon umara. Melainkan kafe mi jakrong yang mesriban yang mengaku do di ulama. Perte bui hiblih. Yang ka semah burung gepeng Pancasila yang kepertenyan yang lon hujah, yang lon hina. Lon hana pele lon jak hina ulama warih nabi. Hana pele lon jak caci maki kurung-urung malim. Yang lon hinanyo dan yang lon caci makinyo dan yang lon hujahnya nak ke pemimpin beserta ulama-ulama su yang kajit ke antek. Hiblis pekong burung 7 ibu pertiwi. Pu mengaku dro ke ulama. Pu koi ma ke ulama adup. Leploh si kurang ribai dro nyong bangsa Aceh. Sekian dro di poh ulama Aceh. Toh ulama yang tuntut. Toh penguasa yang tuntut. Toh salah si dro. Ciklong petunyok dia. Baik ulamanya ulama Aceh yang berat ma. Kelhedro ulama Aceh. Yang dibantai, dipoh le si Pai Jawa laknat tilah. Na pernah diungkipkan. Na pernah diungkapkan. Tak mengaku ulama. Yang perti ulama kerja kehiblis yang kadilindung le ibu pertiwi nyan ke perti asaya munafik nyan Bandung. Yang kadang-dong bak pintu penguasa. Namu fong. Kayu mendoa dia, kayu ber yasin dia. Baik sanjung ulama su laknat tilah kekabulkan pu yang lon mendoa ba Allah kekabulkan le Allah. Yang pun contoh dayah mudi mesranyan gelaknat le Allah. Gelaknat le Allah dayah mudi mesranyan. Dikabulkan. Yang kedua, lon mohon doa ba Allah bersakit saboh-saboh. Dayah bersakit saboh-saboh ulama zalim.
Ternyata dalam bulan Agustus berusaha nalung pegah bak video. Preh 2 rotu sabah-sabah kena penyakit atuh ulama su laknatillah. Ternyata geplemah dalil Allah. Tilhap laknatillah payah operasi yang mata. Menancit inong si Walid nu yang kameng landuknya kena penyakit jantung ya. Menancit lam jino yang penyakit si ulama su laknatillah yang menjanggut yang sokong Jokowi yang sakit jihlom si. Menancit Abu Temiang. Menancit Abu Kutakrung. Sabah-sabah laknat li Allah. Preh 2 rotu. Kapreh 2 rotu nyong bangsa Aceh nya natih awakah bermandum hai ulama zalim. Hai ulama su laknatillah nyong bangsa Aceh. Darah bangsa Aceh termasuk awakah yang habis, yang sabohdro dengan Ibu Pertiwi, dengan penjajah ibu, penjajah berhala Pancasila sipai Jawanya, awakah ban Bandung ke hai binatang. Kaikot serta jino kaikot dalam kelompok pembantaian umat Islam bangsa Aceh di Seramo Mekah. Kakam sabohdro kelam ino dengan awak partai ke hai binatang palih kelo. Kakap sabohdro kelam hai binatang palih. Maka wate lon hina kapegah lon salah ke hai binatang. Kakap pebut-but salah, kap pebut-but kezaliman, kap pebut-but kemungkaran. Maka aku hina ke kap fitnah hati umat Islam lom hai binatang palih kelo. Maka lon hina, lon caci maki dan lon hujah hati awakah ke hai binatang ban Bandung. Na puah hati kemenyuhana puah hati intelijen kayu kirim lom keno yang pap ma ke hanuk bajung kilo. Kapegah bak Jokowi yang Jokowi ka periode kedua ka, kapegah bak Jokowi kiyo jak keno bak lun. Berat ma ke ulamanya ulama je. Bui-bui sugot pan-pan curi tujuh perte pahala riba, perte pahala kredit, perte pahala peng sabai peng perte pahala peng proposal. Yang ulama kajak pegah. Na'udzubillah min zalik. Lempah yo lon hujah ulama waris Nabi bah. Lempah yo lon hujah ulama warisatul anbiya. Baik coba-coba ngon nabusinya. Ditulihat ulama yang toh ulama waris Nabi, yang toh ulama yang gegasih li Allah. Kenapa dia coba-coba dia caci maki ulama bah? Hirot babah lon mengaku. Lon mengaku hirot babah gelaknat li Allah. Kenapa coba-coba? Baik coba-coba tajakkeun ku ulama. Ku ulama yang betul-betul ulama yang genasih, yang gegasih li Allah. Kenapa coba-coba tajakkeun? Tapi yang ulama yang lon hujahnya, yang lon hujahnya kon ulama yang binatang menserban, urung poh umat Islam, urung poh bangsa Aceh, urung pu mulia kafe berhala Pancasila yang keperti ulama-ulama yang dong-dong atuh pintu pengusaha. Nah jelah. Nah jelah. Yang kadim sabohdro perti ulama-ulama zalim dum dengan urung poh bangsa dim sabohdro. Maka bahkan dipesiju lam liperti ulama-ulama zalim laknatillah pu yang diharapkan dan menyokong tipu pu yang diharapkan. Pegah ulamanya ulama je lam berat maka. Pu hana aku peri ulama ike apa? Ike wali ku ulama ulama fon yang dipoh le sipai Jawa laknatillah. Kon Tengku Ahmad Dewi dan kon Tengku Bantakiah. Ulama lon wali ku hilon. Wali dilon yang dipoh pun ulama Aceh, seluruh Aceh yang pun dipoh ulama wali lon. Tengku Amin, Tengku Syafi'i bin Amin. Yang wali ku hikaya, wali ku. So na ulama laknatillah yang tuntut dino baik mengaku dua ulama. Nyong dibalah dengan nyong darah tabalah dengan darah. Tapi pakon ulama-ulama zalim dino kadim sabohdro dengan urung tarik nyong urung poh bangsa Aceh. Menanjit. Perti awak partai-partai jahiliyah yang pakon jino kadim sabohdro dengan sarung jarogaki penjajah Ibu Pertiwi. Jitlong jawab dia. Leh kapegat but lam berat ma kamu senang-senang ngatuh partai. Kamu senang-senang dalam hukum berhala Pancasila lam berat ma lupakan darah bangsa Aceh lon. Ya, kakenu jak lupakan darah syuhada bangsa Aceh lon. Kakenu lupakan nyong ulama-ulama Aceh yang kadipoh le Ibu Pertiwi, yang kadipoh le penjajah sipai laknatillah. Kamu senang-senang atis nyawangnya. Nyo, han udep ke han senang udep ke hai binatang palih kilo. Nyawang wajib tabalah dengan nyawang, darah wajib tabalah dengan darah. Yang ingat pesan lun. Baik ya coba-coba mengaku droga ulama, ulama burung tiuh dum. Bui segot. Saya menserban dum, perteh iblis. Napa hati ke? Nyo hana puah hati ke yung doa. Ba Bandung ba ulama kayo duk kesepakatan kayo mohon doa tiat ka besi. Ba besi no payah pakai pemanasan. Tuum ba busi, nya tuum mo, heater. Pemanasan kayo mendoa tiat ba ulama zalim laknatillah wakah nak suum lun bacut. Kayo mendoa tiat.
Haram jadah keloh. Bila ulama salah ulama yang awak kah bila kahai binatang palih. Bukan je punya menan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.